mina ngendlala umhlabeleli Yesu walesinyembezi ukuze akhonseke kahle yena uThixo yithi umukhulu wena kusekube phakade Jesu umkhulu wena kusekube phakade umkhulu simakade kusekube phakade kube Jesu umkhulu wena umkhulu wena kusekube akekho ofana nawe umkhulu wena kusekube phakade kube phakade Jesu umkhulu wena umkhulu wena kusekube umkhulu wena Jesu twalalethu ngaba yethu yosebela kusekube phakade wawukhona emathulu seso bakhona akekho njengawe kusekube phakade kube phakade Jesu umkhulu wena yebo umkhulu wena kusekube phakade akekho ofaniswa nawe umkhulu phakade naphakade kube phakade phakade kusekube phakade phakade naphakade akekho ofaniswa nawe wena umiye phakade naphakade Jesu umile njalo kusekube phakade umile maphakade umile maphakade uyinkosi lephakeme akekho ofaniswa nawe kusekube phakade kusekube phakade kusekube phakade kusekube phakade naphakade wena umkhulu
simangate yebo ukumhlekazi wemhlekazi wabuhle thwalale wabuhle simangate wabuhle sonini nani ubuhle simpilweni zethu wabuhle Jesu wabuhle simangate silethi sibongo kuwena wabuhle simangate wamhlekazi wemhlekazi wemhlekazi Jesu buhle akekho njengawe hallelujah. Siyabonga bazalwane lithuba inkosi lesipha lona sonke isikhathi uma sifika kulendzawo ngifisa ukuthi inkosi ikufake inhlitweni tethu ukuthi sisuke silohlangana nayo akusiko nje kujwayela ukuthi siyesontweni lisonto no na uphumile ungakamithani nenkosi lisuke ingakafezeki le njongo yasezulwini inkosi isuke itele lokuhlangana nawe amen. Ingako kulesi sikhathi noma esikhathi esiningi nasi worshiper ikakhulu udibana nenkosi lapho nje noma ungasale uthi hey sale niqhubeka bazalwane mina sekumnandi sengenele sengikuthole bengikudela aningasho njalo bazalwane ndaze ningifake inkingeni umfundisi adibane nawe uphuma egedeni uthi hayi sengenele mfundisi sengikahle. But ngicela ukuthi sikhuthathane nje bazalwane ukuthi sisuke side enkosini yasezulwini. Ngeke kwendeke ute la angafiki Jesu. Angede imoya longcwele. Amen. Amen. Ngicela sesibuke 3 John chapter verse 2. Acts chapter 9:34. Wena lothandzekako ngiyakhuleka ukuthi konke kukuhambele kahle nekuthi uphile kahle njengoba engadi ukuthi uyaphila emphefumulweni wakho. Okay, Acts 9:34. Petro wathi kuye, ayenasi Jesu Kristu uyakuphilisa. Sukuma ugcibe umbhedze wakho. Ayenasi wasukuma ngekushesha. Jesu Kristu uyakuphilisa. Bahlobo bami ngithandaza ukuthi konke kunihambele kahle. Niphile nasemphefumulweni wenu. I wish above all that you may prosper and be in health. Ananiya sukuma Jesu Kristu uyakuphilisa. Jesus makes you well. That is what he's saying. So I want to say to you today, uthi Nkulunkulu angikutshele ukuthi ngikufuna uphilile. Amen. Ngikufuna uphilile. Lomnye umfundisi Kenneth Hagin uyafundzisa ngekuphiliswa emtimbeni. Ngoba isikhathi esiningi nasikhuma ukuphiliswa usuke ubethe ugijima ekuthenini ujake ukuthi hayi mina ngiyawuphila ezulwini. But kuphiliswa Nkulunkulu wakwendela wena akwendela uhamba la emhlabeni ngoba angeke udzinge kuphiliswa ezulwini. Ngeke ugule ezulwini. Kude lokudzinga ukuthi uthiwe hayi naku uthatha ukuze uphile. No. Nankulunkulu amdala umuntu akudala wena wakudala engcondweni yakhe nakakubeka ensimini wakunika kuphila
kuphila lokungeke kuphele. Amen. Wadalwa wena ukuthi uphile phakathi na ubekwa lensimini. NaNkulunkulu adala Adam ambeka ensimini lo mtimba lamnika wona lambeka khona kwakuthi uye uphila phakathi. Kude la dzinga khona kuphiliswa, kude la dzinga khona kubhandishwa. Sizathu sekuthi sidinge kuphiliswa lamuhla ngilokuthi umuntu wawela esonweni. Nayi ke inkinga lesinayo ke bazalwane, sikuandalayine kakhulu lokho saku-emphasize kakhulu, kanti lendzaba ayigcini lapho. Indzaba ayigcini emntwini awa ninami nibazalwane. Indzaba igcina ekuthenini Kristu wamkhulula umuntu esonweni sakhe, wambisela konke lokhu uNkulunkulu lebekavela amnike kona ekuqaleni. Amen. Waphinze wamnika nalamandla leNkulunkulu bekamnikete wona. Uthi Jesu kuMatthew 28, onke amandla niketwe mina ezulwini nasemhlabeni. Unikwe ngibani amandla ezulwini? uNkulunkulu. Unikwe ngibani amandla emhlabeni? Buya lapho, buya nami kancane. Emhlabeni unikwe ngibani lamandla? Jesu. Nikahle lapho bazalwane, sesicabacanga kancane. Awumkhumbuli Sathane athi kuJesu, konke lokhu kunikwetwe mina. Abenikwe ngibani? Ho, buyani bazalwane, senikuphi manje? Abenikwe ngibani lamandla Sathane lathi ngidakunika mina ngekuthanda kwami ngoba it was handed over to me? Was it God that handed lamandla alamhlabeni ekubusa lamhlabeni onika Sathane? No. Wawanikwa nguwe nami, wawanikwa ngumuntu Sathane amandla ekubusa emhlabeni. Nakafika Jesu emhlabeni wafika waba ngumuntu. Hey Nkosi yami. Wase uyahamba uyafika nasakhuluma thonke amandla nikwe mina. Usho lamandla leNkulunkulu bekakunike wena wawanika Sathane. Jesu wafika le phasi le tikhiya tonke. Amen bazalwane. Nginaligama lekwemuka lele ngilivako lithi Jesu wamemuka wemuka Sathane emandla. Ngicela ukusho ukuthi akamukanga, wawadeliver nje nathi key noma tanqaqwa senqaqwa etule emoyeni ngoba lebe kudzingeka ukuthi umuntu akwende kufa Jesu besafile nikayi namba zona nakavuka le phasi kukhanya yabe ibhemile kwasho botsotsi. Yabe ibhemile kwasho botsotsi. Yingako ngathi mina ukuthi uyabona ngiyathandaza ukuthi Nkosi siphe nje lokho kushaya ngomoya sesibone kahle ukuthi thina sibobani. Singada uhamba sithukatanya yonke le ndlela. Ngoba la kwendile eNkulunkulu esiphambanweni ngaKristu. Kwendlulele kubisela lempilo njengoba injalo iphinze ibe ngetulu. Jesu nakakhuluma uthi ngiteke ukuthi ube nekuphila ube nako kucicime. Ngoba onke amandla ezulwini nasemhlabeni akimi. Hallelujah God, amen. Uthi ke Jesu mina nginika wena freely, wena wanika Sathane. Sitha handed over those powers to me. Nangigqwalisa konke lebekudzinga kugqwaliswa ngumuntu ngenxa yekuwa esonweni. So nyalo emandla kimi. Uthi ke lo mfundisi nakafundzisa ukuthi uNkulunkulu ukufuna uphilile. Futhi akusi normal lokugula. Thine kugula sekunormal, it's part of life. That mentality is wrong. Le nihamba ubuke ekuqaleni ukuthi kwakuphi ukugula na uNkulunkulu adala umuntu. Kuthi ukugula kweta ngenxa yekuwa kwemuntu. So uthi ke lo mfundisi nakafundzisa ukuthi uNkulunkulu ufuna uphilile uphile sonke isikhathi. Lo mnye gogo wa protesta sekane mfundisi ngicela buthi manje mfundisi nase siphilile sesingasaguli sesitawufa njani? That is a glorious problem.
iproblem ukuthi ngidawufa njani. Uyabona kumnanzi ukuthi inkosi ngidawufa njani njengoba ngiphilile ngiphelele kude la ngigula khona. Ninami bazalwane. Hayi ungahlushwa ngiloko bazalwane ngoba kwekuqala nje nalokufa kusana amandla lampilweni yakho. Awudzingi ukuthi ugule kuze ufe. When you check out of this board uhambe ekhaya ngoba na uphuma emtimbeni so sebukhoneni benkosi ngikayi nami bazalwane. But lele ngifisa ukuthi ukunake ke ngilokuthi lama excuse ukuthi ngiguleleni uyukhanze nalamanye nje lafanana nawo ukuthi nase ngingasaguli sengidawufa njani. Ayibonge inkosi ukuthi kude la kithi lo jakele ekufeni. Ungajaki ngoba uNkulunkulu usafuna kusebenza usafuna kuphila la kuwe. Usafuna ukukhombisa ubuhle bakhe ngawe kulomhlaba. Ungajaki kuyale. Amen. Nase isikhathi sakho sesifikile nje sekuyale awudzingi ukuthi ugule wena. Dafela uhambe nje dibane nenkosi. Amen. Ngicela ukubuta ngimbuto. Ngibani lo lokutshela ukuthi wena uyagula? Angindzawo. Ngifuna impendulo. Ngubani lo lothite uyagula? Ngilamleleni bazalwane. Ngubani niyawukhumbula lo mbuto ngungula ubude? Utshelwe ngibani? Ngibani lo lokutshela ukuthi ungcono? Ngubuta lo mbuto ke ngibani lo lothite wena uyagula? Uyathi futhi bazalwane kungcono ke okay kukhona lokho but kukhona nalokugula lese kukwakho kukwami umuntu athi lokugula kwami. Ngicela sekuJoshua chapter number 14 verse 7 yes. Ngangineminyaka lengemashumi nakune budzala ngesikhathi Mose ingceku yaNkulunkulu angithuma eKadeshi Barnea kuthi ngiyehlola live. Ngamlethela umbiko lowethembekile ngaloko lengakubona. Ngisafuna kuphendula lo mbuto ke bazalwane ukuthi ngubani lo lothi wena uyagula? Labanye bathi yingcondo. Mina ngifuna ungitshele ukuthi ngibani lo lothi uyagula. Asenikhumbe iqiniso nje bazalwane ngoba niyadi. Ngibani? Akho nangoke saliqala liphuma iqiniso. Ngidokotela. Ngibani lo moya lokutshela ukuthi uyagula? Ngilele ngilomtimba ngilele ngikuvako la mtimbeni nikayinami sibazalwane. Now ngicela ukuthi ke bazalwane ngithi noma kude emtimbeni wakho la kubhlungu khona noma ngabe usho ukuthi kude futhi la ngigula khona ngicela ukuthi wathi ukuthi kudzinga ukuthi usithathe stand sakho sakamoya mayelana nekuphiliswa kwakho ngoba utolhamba libanga lithite likona lithite udzinge ufaceane nako kugula empilweni yakho. Amen. So kufuna ke ukuthi ngoba isikhathi esiningi sigule singakafanele ukugula ngilokuthi asikati lokuthi mbambamba lesimo sethu lesitendi sethu sima kuphi. Uthi ke Caleb bengina 40 iminyaka naNkulunkulu Mose inceke yaNkulunkulu ithi angihambe ngiyohlola le live lesethembiso. Now ufunza ngesingisi lithi 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to scout out the land, and I brought him a report as it was in my heart. Nako ngifuna uku-underline. Ngaletha umbiko unjengoba wawunjalo enhlitweni yami. Nababuya le kuyohlola le live, babuya nembiko. Imbiko yabambili. Ngibuta umbuto ukuthi ngibani lo lothite uyagula. Nababuya le babuya bathi sesibuya khona silibonile lihle le live linonile le live emagrebisi akhona yasinza kodwa angeke sikhone nekuphamisa unyawo kulithatha. Leni kugqwele iqhwaga kulela live lela. Lethi sebenzisa tinqola tensimbi. Sithena sibuka zatikhanza ngathi sithi inthethe emehlweni apha.
Caleb uthi ngiletha umbiko njengoba usenhlitweni yami. Mbiko muni lo senhlitweni ya Caleb? Uthini lo mbiko? Uthi kasukume manje sithathe lelive ngoba uNkulunkulu ngakithi ngeke bakhona ukumelana nathi. Bancane kakhulu kunathi. Are you with me bazalwane? Lo mbiko lo lathi Caleb usenhlitweni yami. Caleb weva uNkulunkulu nakakhuluma athi ngiyanika lelive. Leli lenu noma ngabe ningathola icwaga lenu. Uthi ke Caleb umbiko lenginawo mina ngilenguve uNkulunkulu. Wena lo mbiko lo nawo uthethephi? Nayo indlela sitha lesivimbela abanengi ukuthi bangene eveni labo lesethembiso. Levimbela abanengi ukuthi nabo banambithe lempilo lecicimako. Ngekuthi uthe uNkulunkulu angakunika umbiko sase sitha siyafika sisibuka la letichwaka. Unganani nje wena lapha? Ungakhona yini wena lapha? Labanengi bafela ehlane ngenxa yembiko labawuthola ngalaba kubonako nalabakuthola ngalaba uvako. Labakhona kuthatha lelive ngilabathatha lo mbiko kaNkulunkulu lothi uNkulunkulu ngemivimbo yami uphilisiwe. Lathi uNkulunkulu ngemivimbo yami uphilisiwe. Noma ukhulumile lo mbiko lo uNkulunkulu kukhona imibiko leta ukhuluma empilweni yakho. Umtimba wakho utokhuluma nabo dokotela batawukhuluma. Ngikhumbula make uyahamba uya esibhedlela. Nafe esibhedlela ufika uthi dokotela awu lendlela lesekukudle ngayo lokwe hlafuna kuthiwa yini konja ngale Siswati. It was cancer. Mhlafuza. Hayi sekukudle kakhulu make vele hayi sekumatima kakhulu. Wabuya esibhedlela wabala tinguku takhe ukuthi ingakhe. Wabala ini yakhe ukuthi ingakhe. Waqala wase ubeka ukuthi lokho akube kanjani, lokho kutawuhamba kanjani, lokho kutawuhamba kanjani. Athole lo mbiko ukuthi wena uyagula futhi sekwendlulele. Ngenhlanhla wahamba wayobona lo myedokotela. Naka yobona lo myedokotela wafothi madokotela kude lokunkinga la kuwe. La angiboni lutho mina lokunkinga la. Jika ubuyele ekhaya. Ngikunika iqiniso mina. Kuba kayanga kuyova lo mbiko wolwalo dokotela. Ngakathi samgcwaba umlomtsana. Hawu katseni ngakatseni. Naye nje besasakhambile adudane nalokho. Ngithini kuwe? Ngubani lo lothi wena uyagula? Akwendlule umhlaba nelizulu. Kwendlule konke kodwa le live la uNkulunkulu lime phakathi. Uma ngabe bekhona lebe singakungabata, asingabate lokugula, asingabate lokungabata, kodwa singangabati live la uNkulunkulu. Ngoba nemivimbo ya Kristu wena uphilisiwe. Ngicela sibuke emaphuzu lamathathu ngekusitwa inkosi. Ngicela kuqala ngeliphuzu lelithi uma ngiphilile ngemivimbo yakhe ngigulelani pho? Ukhona lo hamba nami lapha uthi uNkulunkulu ngiphilile but yini ngiyagula? If I am healed, why am I sick? I put that in inverted commas. 1, you are sick because noma ugula ngoba uswele lwati. Lo lwati lengthi uleswele ngilo lwati ngawe.
uthi Jesu niyolahla iqiniso liyanikhulula. Athi hosiya abantu bami bayabhubha ngekweswela lwadi. Lo lwadi loloswele wena ngilo lwadi lelikunika lesithombe lesingiso ngekuphiliswa kwakho. And ungahamba umhlaba uqethe munye umuntu lasolamile lakhuluma ngekuphiliswa kwakho uthi Nkulunkulu ngemivimbo yakho ngemivimbo ya Kristu uphilisiwe. Nalo lwadi lengicela ukunika lona lamhla ngemivimbo ya Kristu uphilisiwe. Bathi nabamtshela lo mlomdzala ukuthi akunankinga la kuwe wathi yoqu. Kanti bosombona nje umlomdzala uthi asekududana lakho. Wathi yoqu uthetheva hayi na ngiyalela lapha sagijima khona emasimini akhe kanti besakhweta tonke izinto. Uthi Nkulunkulu angikutshele ngemivimbo ya Kristu uphilisiwe. Lokho kungemandla ekusolva inkinga yegula lengaba khona empilweni yakho nyalo nekusolva konke nalo lonke ihlobo lokugula lolungaqhamuki endleleni yakho usayikhaya. Konke lodibana nako umbiko lenginawo ngilosenhlitweni yami lenguthole Nkulunkulu ngemivimbo ya Kristu ngiphilisiwe. Ngenxa yekungakholwa lelivi la Nkulunkulu kwenda Israel akholwe ngilakubona ngemehlo lalakuvako. Naso strategies esitha lasebenzisa ko sonke isikhathi ukuvimbela ukuthi ungene eveni Nkulunkulu akwethembiselona. Ungabata lelivi la Nkulunkulu ungakholwa lelivi la Nkulunkulu. Ibazona na ufunza leli Bible lakho kuGenesis kuna Jakobe unemfana lamthandzako Joseph. Ninami maswazana. Now kukhona kungakholwa lelivi la Nkulunkulu bese kukhona kukholwa emanga to believe a lie. Unbelief. So kufika umbiko ke kuye uthi lo mfana wakho lo udliwe tilwane tasendle nalijazi lakhe leligcwele ingadi lelibufakazi. Umbhalo uthi Jakobe wawukholwa lo mbiko wahlala so sorrowful angafuni ukuyikhipha enhlitweni yakhe ukuthi indodana yakhe ifile. Wakholwa emanga thina nawe siyathi ukuthi Joseph akafanga. Ninami nibazalwane. So kulesinye isikhathi nasesikhathi esinenge sitha sitawuletha tinto leti proof yekuthi wena uyagula. Wakunesa lokho wakuthatha kuta lokunye lokutawungeda tukwaloko until ufika esikhathini la nawo sobona khona ukuthi uyathi kuthini lapha ngiyafa phela. Ninami nibazalwane. Kodwa la tiko asemane asekuqhamuka umuntu nje afika athi Jakob uyatini ukuthi lo mfana wakho prime minister livini le laseGibhithe. Ninami nibazalwane. Kusho njalo yoko kugula kwakhe sitha silethe imibiko etimpilweni tethu ngalesi kuvako nalesi kubonako lethi akusayinzawo kuwe lokhu wena kwakho nje sekuphelile la salubalanza ubatshela ukuthi kutawuma njani ukholwe emanga. Lamhla ngicela kusho ukuthi liqiniso lithi ngemivimbo ya Jesu waphiliswa nangombiko lengicela ukukunika wona lamuhla. Sekukuthi sekuthenini ke ekuhambeni kwakho ngoba nasokholwa ngemanga noma ungakholwa liqiniso umvuzo waloko munye awukhona ukungena kule level esethembiso. Lokunye lokubanga ukuthi ngigule kanti phela ngiphilisiwe ngilokuthi usho njalo wena. La mavi laphuma emlonyeni wakho ngempilo yakho ayisignature. Isignature levumako ukuthi ngiyakusayinela wena ukuthi saluhlala nami, saluhlala la emtimbeni wami.
Kude ke lijaji noma lingaba nemandla kanganani lelingafika empilweni yakho lisuse lelo sokusayinelwe nguwe ukuthi mina ngithi hlala la. Umthetho ukunika amandla nelungelo lekuthi lega kho nje ekhaya. Uyawathi fene ukuthi uhamba ugcinaphi. Uthi uyafika ukhanza indvodza nelifosholo nelipiki. Igubhi foundation yayo la khathe ekhaya kakho. Okay kasikwende kube ngcono lapha emasimini. Hayi la cela ngwetindlu takho. Uthini lapho uthi wayibokwe inkosi. Hawu Jesu muhle. Into ekuqala nje le ngayifeke ngiyibute ukuthi lokhu la ngembi kwakho kuyasebenza lokho. Uyakhona kuyasebenza lokho. Uyakhona kubona la emehlweni. Uyabona yini ukuthi ugubhaphi la. Ungade wamangala yini mzalwane ukhanza umzalwane ugubha umuntu wekuhamba lapha abuye netinto takhe emakhohlomba bakhe akho umkhukhu wakhe ahlale lapha umzalwane ulacelezi madoda uyathi ngiyamangala kwende kanjani la nako lokwende uthi uyagula wena kazi waphiliswa so waze wakubita nangemagama wakubita ngekugula kwakho hayi naku kwami awubise namaphilisi ami anagula kwami nako kuthi uhamba kushone ephi ke wena sokusayinele wena ukuthi hlala la kuthi elijaji leli ngathi nalenga kakho noma ngalinemandla onke nalingathi ngenza kwakho likhanze umuntu osikwathile lapha afika athi lona usikwatheleni la yona babephuma ngeke kwendeke noma unelungelo wena lekuthi kude umlonga akhala kakho kodwa ungakasukumi wena na uthi wena lo mlona wakhile la kamla kude ejajeni ngakwenda lapha amen bazalwane nangabe singakakhulumi kuthi ngiyagula lokuye lokubanga kuthi lokugula kuhlala uyathukwa yethu you are quiet umuntu uphethe uyagubha la eceleni kwakho uya quiet uthulile wena washo lo mnye umfundisi wathi uyabona lokugula kwakho wena kutawuhlala la ngoba uyathukwa yethu why ungavula umlomo wakho sothi nje maye babe umuhle wena maye wena ngosi ngibalo fanana nawo ngoba na uvula umlomo wakho uqonza uNkulunkulu lokuhleli ngalokunganamthetho empilweni yakho kuyathuthumela kuyamangala ukuthi madoda kungendeka noma ngabe yini noma ngabe kunini na uthukwa yethu noma ukhuluma uyahleba uyathi ngiyamangala mntu ukuthi lo logubha lapha kami kwinde njani lesinye sizathu ke uthi khanze ugula kanti waphiliswa ngilokuthi nawe so hambisa kumlogula you act like one who is sick ushawe ukuthi awadi washaya kungakholwa washaya kukholwa emanga washaya ngilokukhuluma emlonyeni wakho washaya kuthula inyalo so uhamba ngathi vele noma kubola nje uyabona nje ngabe kumqaleni imagine uyafika Jesu kulendvodza lebeyilele elihlakeni lwayo sukuma uthatha esihlakala kuhamba uyathi ukuthi kube kwakungimi nawe ngasiya uthini I'm sick I can't I'm sick but that man lendvodza leya yakhohlwa ya actor njengendvodza lengaguli ekuveni livi la Jesu yasukuma yathikila lento yayo yayibeka la ecebe lesizathu thina singakhona ukusukuma ngilokuthi vele sesajwayela nalokuhamba kwakhona ukuthi kungibamba kanje inkosi ithi sukuma uhambe ngiyagula sukuma uhambe
Inkosi ithi angikutshele ngemivimbo yaJesu uphilisiwe. Act like that. Hambisa kwemuntu lophilile. Uma sathane, uma lidimoni liphuma emntwini. Livame ukuthi angiyinzawo. Nangabe khona laba ke bathandazela abantu laba livame ukutshela nje ukuthi angiyinzawo. Mina angiyinzawo mina. Phuma ngegama lathi phuma. Angihamba ngiyinzawo mina ngidlalela la. But you had to kwendekani kahle kahle. Come help me mtho. This is what happens. Uma ukomanda umoya lo ukuthi awuphume. Uthi hey buya ngala ngomuntu ohamba uyele so taba demon kwesikhashana nyana. So now uthi ngegama la Jesu phuma. You know what it does? Uyasuluka bukele ahambe athi lamlonyeni angiyinzawo memeta mtho angiyinzawo mina ke la phuma angiyinzawo phuma yabona. The devil is gone. Uhambile lo moya lo mubi angisho mos lokuselela indlebeni ukuthi angiyinzawo wena ukhona lokuthi alikayinzawo. Kodwa lamandla aneligama namandla authorities ezulwini angeke aza resist. He has to go. But ufuna ukushaya nemlayeto othi angiyinzawo. Lesizathu ngilokuthi uhleli nemlayeto lothi angiyinzawo. Uthe Jesu uphilisiwe. Kugula kwathi angiyinzawo. Kwahamba kwafuna ama signature bodokotela wathi angiyinzawo. But kude lihlobo lokugula noma ngabe yini lelingamelana nemandla sezulwini. Amen. Amen. Ithi inkosi angikutshele ukuthi ngemivimbo yaJesu uphilisiwe. Point number 2. Besibuka point lelithi manje nangiphilisiwe ngigulelani. Lipoint lesibili lithi ndawo kuthini njengeSiswati. Why you should not be sick. Ngilekeleleni ke bazalwane. Yeah. Thanks Magama Bones. Yes. Why you should not be sick. Yebo niyangilekelela bazalwane kuyangakhona. Why you should not be sick. Kufanele ngani wena ungaguli. Ninami bazalwane. Ngiyabonga bazalwane ngiyabonga kuyahlangana lo munye uthi bese kuyahlangana. Kufanele ngani wena ungaguli. Why you should not be sick. Number 1, because you are a child of God. Ngoba ungumntwana waNkulunkulu. Hey bahisheka ke bazalwane nje ngicala. Ungumntwana waNkulunkulu wena. Utelwe ngamoya waNkulunkulu. Athi baseKorinto uma umuntu akuKristu usidalwa lesisha lokudzala kwendlulile bheka sekuvele lokusha. Wena solubambe umqondo ukuthi wena ungumntwana wa banibani lo talwa ngibani lo talwa ngibani. Lamhla ngicela ukukutshela ukuthi ingadi yaJesu ikuthengile yakwenda waba ngumntwana waNkulunkulu. Athi Paula wasikhulula emandleni ebumnyama wasiletha embusweni wendodana yakhe. Singeke sihlale embusweni waKristu sibe sithatha ema-order embusweni ebumnyama.
Ungayimagine nje sewusukile kulomsebenzi lobo solusebenta kuwo sowucashwe ngulomunye umlungu. But lo mlungu wakho waqala soluta kuwe akutshele ukuthi nga9 ekseni bisa lelibhakede lemanti la. Awusawathathe ama instructions alo boss wakho lomdzala ninami bazalwane. Wena ama instructions wathatha kulo boss wakho lomusha ngicela kusho ukuthi wena babe wakho lamhla nguNkulunkulu iorder uyithatha kuye konke ukuthatha kuye. Amen. Nakuthamuka liphasela noma ngabe lani ubuka kucela ukuthi liqhamukaphi ungakalisayinele. Ungumntwana waNkulunkulu. Lokuba ngumntwana waNkulunkulu nako ngicela ukuthi kunake. NaNkulunkulu aletha insinziso empilweni yakho. Insinziso ihamba nekuphiliswa. Amen. Usithethelele tonke tono tethu. Wasiphilisa kuto tonke tifo tethu. Insinziso ihamba nekuphiliswa. There's lamandla lakusindisile ngilamandla lakuphilisako. Amen. Nkosi yami. Uma moya lo wavusa Jesu kulabafile ahlala kini. Lo moya loyo nguyelele akwenda wadalwa kabusha. Amen. Angeke yini asiphilise emitimbeni yethu lebhubhako. Lamandla lakusinzisa ngilamandla lakuphilisako. Lethi mnanzi tithi lizulu alikakuletheli ukuthi ukhethe lithi thatha konke. Sendeni ithi lisithathe insinziso sathwala kugula. Lamandla ensinziso ngilamandla ekuphulukisa. Ngiko iministry ya Jesu. Bonke lahamba khona umbhalo uthi nakafundzisa power to heal was present. Kwakunemandla ekuphilisa. Ngoba lensinziso ihamba nalokuphiliswa. Ungagulileni. Kwesibili ngilokuthi ugula kungumsebenzi wembuso webumnyama. Sickness is of the devil. Na ubambe kwakho ucaba uthi uNkulunkulu uyangizama uzama kungikhenika uzama kungiqonzisa ngakutshela sikude egula lokusempilweni yakho eqhamuka kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngite kube ngikuphilise ngifisa ukuthi uphumelele uphile lasemtimbini. Amen. Na kukhona kugula lokukhona empilweni yakho kugula kungumphumela wemadle bumnyama kungumphumela wesono asento kusita kancane. NaNkulunkulu athi kuAdam ngeke udle la sitha sifike simconvince athi dlani la utawuhlakanipha. The day adla kuleso sihlahla umbhalo uthi uNkulunkulu uyokufa nekufa ninami mosibazalwane. So lokungalaleli uNkulunkulu, the disobedience, the sin sambangela ukuthi ahlukane naNkulunkulu, which is death. Ninami nibazalwane. Nakahlukana naNkulunkulu asuka uNkulunkulu kumele angeme moyeni. Nakasuka uNkulunkulu wangena emphanzeni yesiqalekiso. uNkulunkulu akamqalekisanga lesono samdonsela esiqalekisweni. Ninami nibazalwane. Kugula kufa buphuya konke kungumsebenzi wesiqalekiso. Lesiqalekiso sendansi enforce lokufa. Amen. So kugula noma ngabe ngiliphi igama lelimnanzi lesingalinika lona kungumsebenzi wesono kungumsebenzi wemandla ebumnyama. Noma ngabe ngiluphi ihlobo lolungaba khona konke kugula kune root yakho emandleni ebumnyama. Ninami nibazalwane. It has its root in sin.
ngeke ke wena uqhubeke uthwale kugula kube kungumsebenzi wemandla ebumnyama. Ninami bazalwane. But akabokwe Nkulunkulu ngoba akasikhululi nje kuphela ekuguleni. Usikhulule esiqalekisweni, wasikhulula ebuphuyeni, wasikhulula ekuguleni, wasikhulula nasekufeni lombala, wasikhulula esonweni. Ungilokhululekile kuyo yonke indzawo yempilo yakho. You are free. Emandla esono nemandla sathana akanaso sabelo empilweni yakho. Konke sonke siqalekiso sita siletha kwenforcer lokufa lokuta ngenxa yesono. But Christ wasikhulula, wasihlenga kulawo mandla. So kwesithathu ke liphuzu lami ngilelo ke bazalwane, sitawucila kancane ke kulo. Ngeke uze ugule wena ngoba wahlengwa emandleni ekugula. Sani amen. Ngisakhuluma la ngiyathi sitha siyahleba la celeni. Hayi akasho lokwakho lokho. Wena nje sosho ukuthi khomlo ngaphila lapha angaguli. Hayi. Mina ngithi munye umbiko ngidawukholwa mina. Ngilombiko lochamuka ezulwini. Amen. Ngoba awuguquki ume phakathi. Wahlengwa ekuguleni. Ngicela sibuke Isaiah 53. Ngicela ngibukele verse 3 na 4. Yathelelwa yaliwa abantu. Umuntu wetinsizi labe kwetayele kuhlupheka. Njengemuntu bamfula bangafuni kumbuka. Yathelelwa asizange siyishaye emkhuba. Impela yabethwala buthakathaka bethu. Yatethatha netinhlungu tethu noko thine singayithathi ngekuthi ishawe noko thine siyithatha ngekuthi ishawe nguNkulunkulu. Yamukulwa nguye yahlushwa. Kodwa yagwazwa ngenxa yetiphandvuko tethu. Yafihlitwa ngenxa yekona kwethu. Sijeziso sabasetikwayo kuze thine sibe nekuthula. Ngemanxeba nemivimbo yayo siyaphiliswa thine. Ngemanxeba emivimbo ya Jesu siyaphiliswa. Amen. Na ufunza Petro uthi saphila ninami bazalwane. Ngani ngemanxeba emivimbo ya Kristu. Ngicela ukuvetela nawe bazalwane. Na Isaiah akhuluma lamagama. Ukhuluma u700 years. 700 years angakatalwa Jesu. Not 1 year or 7 years. 700 years angakatalwa Jesu. Lokhu kunginika lomqondo ukuthi uNkulunkulu wavele wasihlelela thine kuphilikiswa kwethu. Wakubeka kuJesu. Wathi ukuthi kukhona lo yawufika athale letinhlungu tenu nekugula kwenu. Ngemivimbo yakhe niyawuphiliswa. Amen. Uyatalwa Jesu uyaphila bayasuka babusi kuleso sikhathi. Bathi akabethelwe. Sithola Jesu phambi kwaPilato. Buka. Uthi Pilato angilitholi licala mina kule ndvodza. Bathi akabethelwe. Wendeni akabethelwe. Kufika engqondweni yaPilato ukuthi okay. Angikutholi ukuthi yini lele bathi akabulawele yena lo muntu lo. Naku le ngawukwenda mhlawumbe kutawubenda babengcono bathi sesikahle. Uthatha Jesu umletha ukuthi ayokhungwa kuleli pali la bekushaya khona tigebengu nami libazwana the whipping post. Engqondweni yakhe ucabanga ukuthi after sekamshayile sekamhlephulile ngaleyo ndlela it will appease laba labambeka licala ninami libazwana. Masoja athathe lensilane lebeyifakwa tinsimbi tendela ukuthi nakashaywa lensimbi khona kudzabula
le nyama yakhe umbhalo bese uthi walinywa ninami bazalwane ukhulunywa ngilapho Pilato akayati lenzaba but ngoba uNkulunkulu wahlela kuphiliswa kwakho kuKristu uthi Pilato angumfake lapha ashaywe walinywa wasinakaphuma angasabukeki nekubukeka wathi bhekani lendvodza athemba ukuthi batawuthi hayi no sekukahle nyalo sekungcono nyalo bathi akabulawe akabethelwe but uNkulunkulu abehlelile ukuthi ngemivimbo yakhe ngekuhlusheka kwakhe ngebuhlungu latabuva uthatha konke ukugula lokusempilweni yethu kuze thina sikhululeke emandleni ekugula angameli wena ugula ngoba wahlengwa emandleni ekugula wathumela livi lakhe wabaphilisa he sent forth his word bese uthi angeke libuye lilambatha kodwa litawufeza wonke umsebenzi lengithumele wona yingako ngathi kuthi le livi lafika lelo livi lalingiKristu lafikela wena umsebenzi waphelela kuze wena nami sihambe ekuphilisweni athi Psalms uthethelela tonke tono tami aphilise konke ukugula kwami ligama lenkosi alibonga hayi phela umsabe uyakhetha wena mina ngawuthatha ukuthethelelo kwetolo thatha ukuthethelelo thatha kuphilisa ngoba le package yinye le amen bazalwane amen lamandla la taqina ekutheni ungaguli ngilamandla la taqina ekutheni ungahambe sonwele amen bazalwane yo hi kwathangene kukhona emandla lagcina nje umfana agcina intombatana agcine babe agcine make amgcine ebungcweleni ahambe kube bethe sona empilweni yakhe amen bazalwane yo nakafika Kristu abusa empilweni yakho aphila la kuwe noma ngawe ungahlushwa yini na umvumela takuphala amandla hayi ukuthi uphile impilo lengcwele lamhla uwe kusasa uvuke uvuke uphinze uyibamba uvuke akuphe amandla nje ukuthi uhambe edwendwe lokunqoba size siyawufika ekhaya ezulwini amen amen lawo mandla ngiwo lamandla laletha bheki buye ungiside buyani ngiside majaha thethelela tonke tono tethu aphilise tonke tifo tethu Matthew chapter 8 verse 17 lithi ke leli he taketh away all your sicknesses noma ke he took asesive ukuthi itawuthini iversion leSiswati awusifunzele manje kuze kuqaliseke lokho lokakhulunywa ngomprofeti Isaya nakathi okay ngicela 16 kwathi nasekuhlwa baletha kuye labanyeni lababanemadimoni Nkosiyami wabakhipha bonke bomoya lababe ngelivi nje waphilisa bonke lababegula awubambe noma kugula kubangwa lidimoni noma kugula kubangwa yini uthi umbhalo wakhipha emadimoni waphilisa konke ukugula amen so cethisa ke sisi kuze kuqaliseke lokho lokakhulunywa ngomprofeti Isaya nakathi wasethwalela buthakathaka bethu watisusa kithi tifo tethu hayi wasethwalela buthakathaka bethu wasethwalela tonke tifo tethu konke lokwakusinza lokusifo lokugula wena njani wasithwalela nangu lo mzalwane siyafika sithi siyamloda ngalo lonke ihlobo lokugula ngayo yonke isize lengaba khona letinye sethi kugula lokuhlonishwako lokunye kunjeyana amthela amlode engathi akamcabangele noma uyakuhushulela kuye uthwele lo mzalwane konke la kuthwele kukhona la kuqhamuke khona konke lihlobo lokugula lelingaba khona kukhona la liqhamuke khona ngiyabonga bhuti hamba nesikhoma sakho nangu ke mina nawe la
Okay, uyavuma lo munye kumele vele ngithwale phela mina ngisoni phela mina but ngicela kusho kuwe ukuthi Jesu sowadila nesono sakho nami nibazalwane. Sihamba sithwele lonke ihlobo yonke size. Sesize sinetindlela futhi ukuthi lokhu kodwa ngingakuthini lokhu ngakuthini. Indzaba yokuthi kungasuka empilweni ayikho. Sekuthi nje ngiyahamba nako kuze kube kunini. So long as kungibeketelela ngisakhona kuvuka. Sihamba ke bazalwane sithwele silodile kanje. And lokuthwala lokho awufani thwale nje uyathwaliswa. Amen. Wasuyafika ke Jesu. Wakhuluma Isaiah. Wathi himself took. Wathatha konke ukugula kwethu. Wathatha lonke luhlobo lokugula, yonke isize yalo. He took it. Wakuthatha. Kuwe mzalwane la ukhona khona. Ngicela kwatisa ukuthi wafika Jesu. Noma ngabe bothwelela uphi ihlobo lokugula. Jesu nakafika he came and took konke ihlobo lokugula lobo ngaba nalo. Walithwala Jesu. He took it away from you. Nasa kuthethe wabahamba asithela nawo. Naso sithombe ngicela ube naso mina. Konke ukugula lebekunegama lakho. Wafika Jesu wakuthatha, wakuthwala, wahamba nako, wathwala lethe inhlungu taba kuye, wakushiya umqemane. Unje ukhululekile. Ngicela uhlale unje ukhululekile. Lonke ihlobo lokugula nalo lonke ihlobo lesifo alathi ukuthi kwami kothatha uJesu. Ligama lenkosi alibonga. Thank you baba. Ngicela bashale tandla bazalwane. Amen. Nangumbuto lengicela ukubuta wona. Lesifo losithwele wena sesabani. Nangabe Jesu asithwala lesakho. Amen. Ngifuna nawe ukwate. Hoy phela kahleni bu hawu. Sengithwaliswani kanti Jesu wathwala kwami. Ligama lenkosi alibonga. Himself took. Wathwala tonke tifo tethu. Lokugula lonke ihlobo wakuthatha Jesu kwaba kuye. Akathwalanga nje lokugula. Wendiwa waba ngilokugula. Uyathi ngiyamangala. Nansi ngiyambuka umbhalo. Jesu wendiwa waba soni. Sono. Nami bazalwane. Lesono sakho wendiwa waba ngiso, Jesu wendiwa waba siqalekiso. Akathwalanga siqalekiso, wendiwa waba siqalekiso. Waphinze wendiwa waba ngilolonke ihlobo lokugula. Ingakho umbhalo ukuthi bongasakhona kumbona ukuthi umbuka ngakuphi ngoba lonke ihlobo lokugula nekufa abekuthwele abenguye. Wakuthatha kuwe kwaba kuwe. Kuze kuthi mina nawe sihambe sithi ngemivimbo yakhe ngiphelisiwe. Ngemivimbo yakhe ngiphelisiwe. Ngana kithi ngicela ukupha indlela yokuthi ngidila njani nekugula. How do I deal with sickness and disease? One, kufuna wati lokuthi awusiye logulako lofuna kuphiliswa. Kodwa ungilophilile lo ngafuni ukugula empilweni yakho. Ninami bazalwane. Asizami ukuphiliswa, saphiliswa. Mane sekhona ama intruder la sakhona la empilweni yami, la mtimbeni wami. Lengakameli abe khona. Nayo iposition lekufuna uyibambe. Ungazami. That's why lo mthandazo inkosi ngicela ungiphilise ngeke usebenze. Ngoba Jesu wakuphilisa katheni. Amen bazalwane. Ufana nemuntu lota ukhala busuku bonke yongosi ngicela ungisinzise. Ngicela ungisinzise Nkosi angifuni uyeso confess ungathandaza busuku bonke ngeke uzosinziswe. Okay. Leni ngoba uNkulunkulu kathi akusinzisa. Kathi Gaza kusinzisa kwakho thatha lensinziso ligama lenkosi alibonga. Amen. So ngilo
ukuphiliswa mane kukhona sitha lesifika empilweni siletha kugula kwaso. Now kwesibili kuphila kwakho akasime emandleni akho nalokhona kukwenda kodwa kwapheleliswa isiphambano. Sonke isikhathi na ucabanga kuphila cabanga siphambano. Amen. Cabanga kuhlushwa kwaKristu. Kude lidimoni naleli senza kutalwa lelingadi ukuthi emandla esiphambano awudlaleli lapho. Amen bazalwane. Sonke isikhathi na ufacana nekugula khumbula Kristu wahlushwa ngenxa yanakugula nakho. Ngeke ngize ngikuvumele eminyango ungene kami ekhaya. Amen bazalwane. Nina niva ngathi hayi kubona ngako. No, akusikubona ngako bazalwane. Ubona ngathi ungenile noma wangena. No, kugula noma ngayini ihlobo lwako akuvumeleki kungena kakho. Uma kungenile kungena ngemvumo yakho. So futhi ngayo yona lemvumo yakho you will check it out and say hlala ngephandle hayi la ligama lenkosi alibonga. Amen. Lokunye ke lengicela ukuthi sikunake nyalo yathi ukuthi wena ungilophilile wena. Ungasathi biti kuthi amina inkosi yami mina no uphilile wena ngoba waphiliswa ngemivimbo yakhe. So nayi ke lenzaba lekufuna isuke la lelibhantshi leli ngigcotshiswe ngibangalo lo ngigcokise lokho angikufuna empilweni yakho. Strip it out and kuhlale ngephandle. Ukwenda kanjani lokho? Ukwenda ngalokuthi nasewati ukuthi uNkulunkulu wakuphilisa. Uma ke wena kule livi lelakhunywa uNkulunkulu. Bese kunalokuthi ube too quiet, uqala lokukhuluma ukuthi ngemivimbo yakhe mina ngiphilisiwe. Ligama lenkosi alibonga. Now, buya mtho, cela ungilekelele kwekugcina. Uthi umbhalo buya. Melana na Satan. Utawubaleke niyakhumbula. Resist the devil he shall flee. Ngile ngifuna kusho kuweke ukuthi naku utakugula empilweni yakho resist lokho kugula kutawuthatha ngematubane. Amen. Uthathi lo mihomusi mina ngizabile nje ngathi but ngakusoloku asenokulayela ukuthi wena wenda njani. Nangu ngesathi lamhla mfo. Lamhla kumadiba. Nangu umnyango wala kakho endlini asho mo. Uva inok emnyango nqonqonqo asho mo. Na uthi ugathi uva kwahlu ukhanza ukuthi ukhiyila akakhona ingena nje. Na ubuya wena ngoba ukhona ukubona le ngephandle ufika uvula sivalo. Uvula umnyango. Na uthi uvula umnyango hey kanti nguwe. Uyabona mos? Ukhanza sitha la mnyango wenda njani? Uyavala. Na uvala yena wenda njani ke nyalo ngoba sovulile wena. So yangena ke yena. Buya ba. So yangena ke yena ufuna ngena wena ufuqa umnyango manje. Naye ufuqa ufuna ngena. Sewuthini ke wena lapha? Uthi resist the devil he will flee. Resist the devil he will flee. Cela ukutshela lesithombe lesi akusiso lesithombe lesikhunywa ngiPaula lesi. Lesi. La utawuphuma phela kuphela la. La. Nakathi resist the devil he will flee. Akasho lokho utawuflishwa yini la? Uthi Paula nakathi resist the devil he will flee. Uthi na uthi nhla ukhanza nguye noma ungawushi uvulile lo mnyango uhambe uyothatha into yakho ulanza umthofu wakho na ubridge lento lena uthi akatshelwa umuntu lona ukuthi sekumadima nyana niyabona manje akatshelwa umuntu sekumadima nyana. That is how you resist the devil. Anfukani naye ulanza into yakho nayi bridge kanje ubridge kanje nayi bridge latulu bridge latulu ninami bazalwane nayi gaqa la uyagaqa na usuluka lapha ubuya ngala ukhanza nganandvodze eminyango
kude sizathu sekuthi uflee napha suka Satan suka Satan lanza into yakho he will flee ninami nibazalwane now lanza lelivi la Nkulunkulu uthi ngemivimbo yaJesu mina ngiphilisiwe wathumela livi lakhe wangiphilisa ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe now khipha lelivi akanamandla to resist la mandla lalavini. Njengoba dokotela akunika i-prescription akunika amaphilisi ukuthi awuthathe ekuseni emini ntambama ninami nibazalwane cela kusho ke mina ukuthi thatha na i-prescription yalamandla sezulwini ekuseni emini ntambama wathumela livi lakhe wangiphilisa wathala konke ukugula netinhlungu tami ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe. Jesu waqhotshwa ngemandla moya longcwele lebeka hamba aphilisa konke kuhlushwa ngemandla Sathane. Ukhuluma leto tinvo leto tinhlavu lekude lihlobo lekugula noma ngabe ngiluphi longamelana nalamandla elivi laNkulunkulu. Ligama lenkosi alibonga. Bese uthi ke lo munye hey mfundisi manje what if solo ngikhuluma lelivi laNkulunkulu empilweni yami but hey naku ukugula solo kubuya ngemandla. What if kwakuqala nje ngicela kusho bazalwane ukuthi unake lo mtimba wakho ikhona iresponsibility lizulu leli libeka kuwe to take care of your body. Ngiyo yodwa license lonayo ekuba emhlabeni wanga unaki lo mtimba lo wafika leso sikhathi wakhathala lo mtimba utelenye license noma ungayinga lapha sika uthi thine wendani waphuma la mtimba nje uyagona awuna license so take care of this body. Kukhona ukugula lokubangwa ngithi kubangwa ngithi ngekuthi asiphumuli asidli kahle ninami nibazalwane so unake lo mtimba in terms of lolo lwathi ngabunga nalo hamba olufuna how to take care of lo mtimba wami. Uyaphumula uya-exercisesa kuze utohlala ufit Nkosi yami. Bese kuba khona lokugula lokubangwa mimoya nikayinami sibazalwane. So nyalo nangaba kunikile edokotela ukuthi wena yenda so you see nami nje ngiyathi nyalo ukuthi nginguye edokotela ngoba weta kimi wangitshela ukuthi uphethwe inhloko ngangijake mina ukuthi buya ngikuthandaze ngidafuna ukuthi ugcineni kulala uyaphumula yini awuhamba ulale nje cela thatha langa emsebenzini ulale nje dawubuya ngakusasa uthi angisayathi inhloko ishonela ninami nibazalwane. But nangabe kungilokunye kungasiko lokho because now ukusho lokugula kwakho ngamoya kaNkulunkulu you are able to tell ukuthi lokhu ku demonic noma lokhu ukuthi nje umuntu aka rest kahle ninami nibazalwane. So akusho ukuthi nase no spiritual angifuni dokotela that's not wisdom. Ngoba kufuna na dokotela akutshele ukuthi mina ngibona ukuthi ninami athi nakathi ngibona ukuthi dokotela athi manje kude mani lengakusita ngako kude likhambi lwaloko uthi hayi no ngiyabonga dokotela but ngiyathi lalikhambi khona amen bazalwane amen. So uma ngabe kukhona lo tangabada ungangabadi lamandla alelivi ungangabadi emandla esiphambano lengikutshela kona mina lamuhla ukuthi uthi Nkulunkulu ngemivimbo yaKristu uphelisiwe. Thathe lokho njengoba uthatha le prescription ya dokotela ekusene emini ntambama ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe. Akhona ama healing scriptures uthi na uwasho yo uqala na uwasho wafunza la uye washo la uye washo from your heart ninami nibazalwane. But lele ngicela ukuthi ukunake kude ukugula noma ngabe ngiluphi ihlobo lokunemvumo yokuphila empilweni yakho. 2 kude ukugula noma ngabe ngiluphi ihlobo lokungamelana nemandla esiphambano lokungamelana nemavi elivi la Nkulunkulu. Ligama lenkosi alibonga. Ngicela sithandaze. Uthi lo mnyama ke wafika 4 years ago la sontweni
nakafika bekaphethwe sifo setinso. Usinakafika wakhanza sidla sidlo senkosi kulama families. Uthi lo mfundisi la ngena kuye wathi nakadlisa lesidlo wavula ivesi wase uyathandaza. Uthi 4 years ago kwahihlika kuze bengilamhla ngizake ngiphindze ngiba nenkinga yaleso sifo leso. Ngilele sitha singafuni ukuthi ukwati ukuthi kunemandla la kulelivi. Na ukhuluma lelivi emtimbeni wakho kunemandla lekude lihlobo lokugula lelingamelana nawo. Hamba ke wathi Nkulunkulu ukufuna uphilile nemivimbo ya Jesu uphilisiwe. Ngicela sisukume sithandaze. Nangabe ukhona uyathi ukuthi impilo yakho awuyinikelanga ukuthi buswe ngeJesu. Ngicela ukupha ukuthi unenhlanhla lamhla ngoba usesekhona emtimbeni. Usengayimukela insinziso Jesu sengasinzisa impilo yakho. Uma ukhona lamhla ngicela uphamise isandla sakho ngikubone. Ngidawube sengithandaza nawe. Inkosi ikubusise dzadzewethu. Inkosi ikubusise dzadzewethu nawe ikubusi inkosi ikubusise. Ngicela Pastor Mtho ubuye ngala nasi ayise sandle emuva. Help me guys ukuthi sikhona nje kubabona ukuthi naba. Ngicela ukucela please ngicela usonzele la kembili come up front here lisuku lelikhulu leli empilweni yakho. Buya la ngembili buya sisana ngicela nibasike give them round of amen. Kude lisuku lelidlula lelisuku leli la wenda khona sinqumo sekuthi unikele impilo yakho kuJesu. God bless you. God bless you. Amen. Bashayile intandla bazabaseta. Come. Lord Jesus. Hallelujah. 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 Wende kahle kuthi ungayendi ibe likhuni inhlitiyo yakho. Lamhla Nkulunkulu sinzisa impilo yakho. Na usuka la lokudzala kwendlulile ebheka lokuvele lokusha. Amen. Ngicela sicimete sithandaze. Ngicela nithandaze na umthandazo nangu kanye nami thani babe. Ngicela sibasite church thani babe. Ngiyawubonga umsa wakho neluthando lwakho empilweni yami. Lamhla ngiyavuma ukuthi Jesu abe inkosi empilweni yami. Ngiyakholwa enhlitweni yami Jesu wafa afela tono tami wavuka ekufeni. Babe ngiyabonga kungithethelela tonke tono tami. Ngiyabonga ukuthi usinzise impilo yami lamuhla. Kusukela lamhla ngingumntwana waNkulunkulu. Babe siyabonga umsane luthando losiphe lona ngaKristu. Sibonga Nkosi kusinzisa impilo tethu uphinze uphilise konke kufane kugula etimpilweni tethu. Khatimuliswa wendiwe mkhulu ngaJesu Kristu lo inkosi yethu. Amen. Amen. Wonderful. Ngicela ke